A Dušan Borković nastavlja sa uspesima u Evropskom kupu turističkih automobila. Posle četvrtog trkačkog vikenda u Brnu povećao je prednost na tabeli. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković i u Češkoj je demonstrirao silu. Pametnom, strpljivom, reklo bi se perfektnom vožnjom stekao je ogromna 22 boda prednosti u odnosu na prvog pratioca Slovaka Mata Homolu i čak 25 poena više u odnosu na trećeplasiranog Čeha Petra Fulina. Naime, Borković je tokom četvrtog trkačkog vikenda na stazi Masaryk u Brnu zabeležio drugu poziciju u prvoj i pobedu u drugoj trci. Veoma sam srećan, želim samo da osvojim što više bodova i titulom se zahvalim svojim navijačima, sponzorima i svojoj porodici koja je uvek uz mene. Prezadovoljan sam. Borković je 2012. osvojio titulu šampiona Evrope na brdskim stazama i na dobrom je putu da ove godine postane prvi automobilista iz jugoistočne Evrope koji je osvojio i titulu na kružnim stazama. Naš as ima ogromnu podršku navijača, fantastičnu logistiku mađarskog B3 Racing tima, podršku svog Nice Petrol Racing tima, ali ona najznačajnija dolazi od porodice i supruge Andrijane. Bilo je veoma lepo, odlična trka, ali sam srećan pre svega zbog rezultata, jer uspeo sam da povećam prednost u odnosu na konkurente, da ostvarim novu pobedu. Naredni predposlednji trkački vikend vozit će se 20. septembra na stazi Zolder u Belgiji.